But here is the case that if was come Baumia any Canada Japan ba beto ye beto bo so aba. But if for so the original kukuru say Canada Japan be fa e ba ye Baumia mum na we ne ye. Enti say di for na wo say san come je toro no. Bible say wo your trofo. Enye Awurade na kasa wo your kontompo nipa boni ni. Bible say Awurade nim no. Be yan card ni straight say wo benya asofo bi on benya no. Aba be defend na be twitwa atro say ai ana Awurade kasa Awurade timi dane no. So di for bi kan asem. Na say wo say asem na o kan Awurade na kan e. Na say wo say Awurade asa dane na ka Awurade sane wa be kasa no. Di for ne say nkom no ma nsa mfa bibia ntoto ho. Omo say Awurade, I saw the angel of God saying you are coming on power, you are coming. So for kraba ko okuma so no kraba o say secretary Agyapong amfa bana. What in the Bible kraba tofa, what in the microphone that tofa. Up to now Fanto. By their fruit we shall know them. Omo ye kontompo for me say Ghana di for omo make sure say Yesu Kristo ni begu ase okromu a. Da be na o tin say Pentecost so for bi egu Yesu ani mu ase sada. Da be na o tin say CS so for gu Yesu ani mu ase. Da be na o tin say continuation so for gu Yesu ani mu ase sada. Da be na o tin say alpha so for agiman. Da be na o tin say waye nkomhye ma gu Yesu ani mu ase sada. Da be na o tin say evangelist akosie wu a ene okwa agiman mo kan kwa jensen. Da be na o tin say nkwagye omo British salvation oba gu Yesu ani mu ase osa kwan eje se modifo ya. Me kan se boy ene. There is no prophet in Ghana here who is popular. Asofo a adifo mo so bi adifo mo se nkom wo Ghana a omo publicity omo wo din e wo Ghana no. Me abro no me kan ne se omo nyina ye fake. There is no correct prophet in Ghana who is famous. Omo mo ye popular omo mo ya adifo papa wo Ghana ha no omo ni din. Enye famous na chese obi your truthful be me ka se we kire ne. Difo so ye difo a wo din wo Ghana ha. A o se politics won kom ne football won kom sa en consultantan mami wan e friend adoa Ewurade di mirika bae no adoa di no bebo kire wo wan e friend ja me hu se ye wo 1992 mabo wura wo dem me hu se curtains san ha me hu se wodopu ne ye brown me hu se wei won pesi sei me hu carpet buru Ewurade egu Yesu eti nyankropon no bo so nya sase okeka wei Ewurade na wo chusu adifo John no se nyamena na se chusu Ghana adifo ya yehu ya na e de agro no nyame so da na entertainment ni Jovia chesa ya agro de bi sana wo beka sana wo hu no sana tie obi Bible mu kire one Bible verse difo bi bo obi din meni aba se woni mu din dada o date of birth se woni mu dada eti se me hu ano ka kire wa de na maka nwa me da mama akaba mfa de pa TV eso medi no e de sodi na ele ye bedin komo efa eye MPP Prime Exchange a course so na asofo yi di o manu tu mu na ene wo hwa awo mu na di mu tintin ye pa sa doctor ebi se Dr. Mahmoud Baumia ebe wini ebi so se Kennedy Akompreko Agyapong be wini na no no ye nyina ye hu nipa wo wini doctor ebe fire na no chi ni ye bisa se nyankopon o hye nkom ana so ka bibi o sansa na no ana nti manya eye ye nuabrema eye Reverend Abronoma e wo fie ha ye ne no ebe di nkomo efa eye asofo yi mu nsem mo kan ya etofa ahwen ye nyame ne soma wo ma na nye nyame ne soma wo ma ye nuabrema yi wo ha wo be kirem na eni die mu say na your first time now subscribe to your channel na bomonde ase obe subscribe na like na share na do comment aba ma menji mabofo nkrato na enfadwumedie no enhyehyɛ so enko bebia bye Abusafa amaka obajiki travel hotel Sabudu Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how na TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You go to go airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going to project to Munya, maybe I'm metro and some project to use. You go to my Divine Space. You go to my GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected. Medafo nti sadia America no enne Abronoma e wo ha ye no ebedi enkomo. Abronoma Ohima boko de Kristo adom ye de nyame ase enne nso ye da Nyankopon hwa ne fefefe na ye mienu ye da so tenkwam bi ba enne ye hwe asofo no mo ususu se edie ne bema osofo be hyenkom na ebe feli nyame na amosom no different obi ane ne nyame osom na na
Awurade ba akope. Awurade ba akope. Awurade nye different. Na adan na we ka say we nso ka say na ebi de bam ebi de nso tofa ho adan. Okay, first of all, mama kan asem we answer. Wonim se enya obi a obehu na menshi guniti so. Ah wo sha tare wo sha somade bia na ye oba. Eh sa. Ebinum ye transgender. Yeah. Or ye bema. Yeah. Ana wa ye no ho oba. Ba, yeah. Enya obi asofodin da ne subia na ye sofo. Obi ebinum ya daadaafo. Na emum omoba with asofodin no se de be obenye dipa ni mu antom. Enya Awurade nyankropon honhom bi ne binum de ye adwuma bet. Sika obenya ene edom ebedi na chi ne din bi obenya nti no. Wo de sofodin ne beto ne ho so. Na wadada nipa eba ne sa nipa no ne ye Bible say by their fruit you shall know them. Wana ba na odi be hu won enti omo kasa omo ne ye no ene omo kontompo no matoro twa no ebe mo ahuru nipa kra omo ye de omo ye. But here is the case agana hanom no so be your dada for your trofo ye kontompo for na se odi din papa eye sofudin to ne ho so a because of sofudin it o twa trompo na ho da ho a ye pese ye kata so mumu aso de ma no na ne ho ye so. Let's call a spade a spade. If you see a man who creates you, and you can see a definite for you, contompo for. But you don't need a trophone and a foot to some extent to be said, or so for some common commission by a tra. You per se catasucasa, the oil and a yard papa. The Bible was stated say, so be some common failure as any panel, and yet rather than a cassachres any panel. Bible naka. Okay. Mammy read verse in each other. Okay. So can Deuteronomy chapter 18. Verses number 20 down. And you me Bible Deuteronomy chapter 18. Verse 20 down. Or say, na odifo obema ne ho so aka asem bi medimu. Na mention no se onka. Ene de obekasa anyam fufuro edimu no odifo kro ne bewu. Verse 21. Ebia obeka no wakoma mu se ebeye den na yebehunu asem a Awurade nkan ye no. Ene se de odifo ne kasa wo Awurade dimu no se asem no anye ho ana amamu a na asem no emfiri Awurade ahokyere ana odifo no de kasa ye ensuro no Awurade asem ni Bible says odifo bi ka asem na asem no anye ho ana asem no embamu a o se enye Awurade ana kasa kyere no odifo no ahokyere ompese ne ho be kyere no eto opese o se politicians fo ho nkom na brebia o mo de o ma ho de no majapade bre no no dididi no de tena ho ompese ne ho be kyere ne da obeso onya ahode entoto so ntine okasa wa Awurade dimu wa Awurade nkasa nkyere no it was say ebede na obi beka na ko mu say ebede na yehunu de Awurade nkan ye no na che say osese Awurade difo bi hye nkom bi na ambamu a anasa anyewa na che say nya Awurade na ekasa kyere ya ho kyere nti Bible na state but here is the case difo hye nkom baomia ene kanere Agyapong ba beto ye beto obuso aba be difo so ni huri ginam kukurukuru say kanere Agyapong na befa eba ye baomia mum na wene ye enti say difo no a wo say san komje toro no Bible say wo yo trofo enye Awurade na kasa kyere wo yo kontompo nipa boni ni Bible say Awurade nim no be yan card ni straight say wo benya asofo bi on benya no aba be defend na be twetwa toro say ai ana Awurade kasa Awurade timi dane no na Awurade se ne omo ka na Awurade kasa o tan timi dane na na Awurade timi san dane na no ana na hima se Awurade kasa ese odi ewuo ne ose ye biba kuro bi so ana nipa bi so na se nipa no oye ho adwuma wote na se o work towards it na se ensesan ye ba Awurade san ni difo kro na san be kasa se me Awurade masesa no san se nipa no obre na kuma eti kwana san ko ka Bible say Onyankopon de difo ne kasa san ko kan kire ohene Hezekiah se ne nkwa na ne mfie duru oba be wu nto onya ne nsamanse difo ni si mo ko na ohene ne ko ne ko se Awurade mesrewo mobo obo mpaya na Awurade tie eti Awurade se san no Awurade san difo ne kasa se ko ka kire ohene ne se be 15 years aka ne mfie eti se Awurade ka se bi na so obesesa na osan ne wo kasa se instantly san me yi hu ano but here is the case of difo se nkom to odwam na abounce ambemu a omo se na Awurade ka no asesa no Awurade se san na nko ne wa asa be kasa na se wo hwe eye prophet Bernard ni nkom hye ya wo hye ye se eye Awurade ankese so san ka kire no me Awurade na na maka se ka Awurade me Awurade na masa sesa ma no se san ko ka kire no me na me ka say so difo bi kan sem na se wo se asem na o ka na Awurade na kan ye na se wo se Awurade asa adane na ka Awurade san ne wa be kasa kasa no wasan ko yi hu ano yes Bible see Jonah
okoka nsempa ewo Niniwi okoko nsempa no Ewurade ka kire ni se ekoka nsempa na o man nsa kire o madwene a ono Ewurade e de ogya be hye ne ntwere be okoka nsempa Bible si Niniwi hene esore tena nsum twaado ite Ewurade Nyankopon anya mfo se na anye de ama ye wa ade se Ewurade be kasa kire o se kokasa kire mako asese wa ansesa na akwan a mede se bebre no anase Ewurade be ma wei aba be leader se wanye wei abehie je kese adifo ne se nkom no ma nsa mfa bibia antoto ho omo se Ewurade I saw the angel of God saying you are coming on power you are coming so for kraba ko okuma so no kraba o se secretary Agyapong amfa bana o de Bible kraba to fa o de microphone be to fa up to now fanto enti bibi say no die kontompo nipa omo ye chese Ewurade na Bible o se mi Ewurade min kasa nkyere wo mo eye omo funu e kom na de omo pese kom be de omo pese because sa atro se no matwade anya omo hu no eti by their fruit we shall know them omo ye kontompo for me say Ghana di for omo make sure say Yesu Kristo ni begu ase okromu a da be na wote say Pentecost so fo bi egu Yesu ani mu asesada da be na wote say CS sofo gu Yesu ni masese da be na wote say continuation sofo gu Yesu ni masesada da be na wote say alpha sofo Agyeman da be na wote say waye nkomhye ma gu Yesu ni masesada da be na wote say evangelist akwasi ewu a ene okwa Agyeman mo kan kwa jesem da be na wote say nkwagye omo British salvation obagu Yesu ni maso sa kwan eje se modinfo ya me kan se boy ene there is no prophet in Ghana here who is popular asofo adinfo mo so me adinfo mo se nkom wo Ghana a omo publicity omo wodi e wo Ghana no me abro no me kan ne se omo nyina ye fake there is no correct prophet in Ghana who is famous omo ye popular omo ye adinfo papa wo Ghana ha no omo ni din enye famous na kire so be your truthful be me ka se we kire ne dinfo so ye dinfo a wo din wo Ghana ha a o se politics won kom ne football won kom sa en consultantan me ni aba wonum se wiase we onyankopon yem hye no me ni papa this time because atemuda na eba no obesei nipa ana ebrewe nso ye bra enipa koma ye din ene oba kora mpese oba ye oba biem oba pese okotwitwa nipa na oye bema so pese okotwitwa de bema tugu na ono so di bibi sise ne ha na oye no wom ene ohu bone to bone so am Robertson so twitu ene youth ababa obehu akrake to ababa wa obese onye sika etini ma efa ni mu no baby one na na enuro so kro ene nyakopo ye mu hye no etu ye odifo na Ewurade na oba be kasa Ewurade ma o kasa boni pa kokko free ne entene ho enna na John no Yohane no Bible say John say ohunu o soro foforo ne se difo hye nkoma otum say Ewurade na kasa asemo ne mu odu but here is the case ne dipa dware kwatena so dem na sofo say Ewurade abie nani Ewurade di berika firi so asane asiri so na ho ne den na wo ho wo da eti sofo say Ewurade di berika tie asiri so obehye nkoma enkom hye ni Ewurade baaya mami wan e fe na adwoa Ewurade di berika baaya no adwoa di no bebo kire wo wan e fe ni ja me hu se ye wo 1992 mabawura dem me hu se curtains san ha me hu se wodopu ne ye brown me hu se wei o mpasi sei me hu carpet buru Ewurade egu Yesu eti nyankropon no bo so nya sase okika we Ewurade na otusu adifo John no se nyamana na se tusu Ghana adifo ya yehu ya na e de agro no nyamso da na entertainment ni Jovia chesa ya agro de bi sana wo beka sana wo hu no sana tie obi Bible mu kire one Bible verse difo bi bo obi di mini aba se woni mu din dada o date of birth se woni mu dada eti se me hu ano ka kire wa de na maka nwa ho baby e twese me ka kire woni se mini aba bia na wo free he koyi wo kwa kosie nipa bi enam se nipa ne so okra anhwa wo ne Ewurade ntimi nante biem anhwa wo be wura adini mu anhwa Ewurade be po se ne bampo said di yewe amanipa afi wo gina ye o kan Ezekiel chapter 33 verse 1 Bible says o ye ohwefo sofo difo na wo se sekan ba be kum nipa na wo no wan kan kire nipa na Bible say ba de bebi se nipa ne wo ja afi nsem eti wo so obi ho da say nipa ne be wu ampa be bo ho pa de be ka kire nipa ne first wan kan nipa ne wu a wo be di ne mo ja hofo eti so yehu satemu bi be di nipa kra be ko se yi ene nyoma etwase ye bo no ho kokokire nipa ye ma ye nyemu hyian ma akra no ma be gu ye na ase no be opese oje wa ho de enti enkom se so mu hye wu wia no de ewu abeta agire se wo be wu se ewu no wo ba be wu agya oja pade no ho na ma bi na enti o ka se for 50 million bra na ka wo ba be wu agya ho enti o se fa bra no twtwa anje wa afi wo de ba enti sa ne tie o de enkom se ma wu o be ka se wo be wu
ohwe won sana won hye ringa obeka se obeware ohwe wani ma so atare na efa obeka se chese obe sisi kan kom otumi sa so mu na wura na da no hu wanya impartation bi e be mo ben awurade ene ma wonya ina ese ye de honam nuama chechire sote na ewiase wensumu ayeden ampa obi epeska wo de hwe na dodo asofu ne ka se obeyeye bepem na wo da so te de wo tia enya izo etoda kwa sika be ba wunsam a wa hwe kwan sika ne fa so ba wunsam a utumi se na ehumpo nse da ntinti nyame na ama sa kwan na e ba wo like ena me see atrofo fan be here is the case a omo otachirema de bi etoda omutimi preach me to asumu be omo kontompo de omatro de emfiri omutirimu da omo gu Yesu Kristo ani mu ase menu anom mo me enye ehu ahwe yi mo ma ye ndi adadafo de ti mo mo nyara yen kra wo de wo pese ogu asafo bi awurade huhum ni mu a asafo no one won te se ye kwakubo nipa esu asafo ni mu da won te se asafo ni di communion da enioma ekai nipa Yesu wo ne sorry no they are not focused on that thing be enioma beto akwankyere beji we konom beji we ko dware sorry ko twitwa we gu nkwantanan so yetimi ka se ko twitwa na ntwinam enamunu gu bola so anajo sorry na ye be pai kuku wa sorry to obi ansa ne fie na te mfabra na de gu kogom ne akrakiku ene de aboso ne ma be no so na Kristo ne dwen se afei wasie nyame nipa wo ene odwen se wasia awurade nkrofo azane nkontompo awurade huhum ni won so mesre ni paso mo ene obewu young guy ne din kakraka prophet wan prophet asumesi so yenton so wona nam TikTok ra unhu bi we say boy see your live man me who say one a friend ajoa asamia na ni agya is one na fem udin na ye boy ye no ne ene sound bi ono use wo so bia ye sound say ajoafo nyame isra na wa use sound no koforom na omahu iti da obe live abeba super we na iti no hwan efe na pia iti omo de sa agro ne ma no dada mo ene eno no mu fi akane no Christianity first no na sorry no so iti dipa bia na okọ asori bia otumi se na barabo no transformed very good who si sanye papa se awosoma awurade ye but ene sorry adoso no etwa senka wo ma sesan so doso be ene nso kwa na abonefo sem eto abonefo sem so let us see we are ni nyanda ne into wo so se ade ne ebeye oman Ghana e kame akoye se ena yate asori tia no se dia ye common ena wo fa ha apio se kura do asori tia na bro apio so into se den na omampani no beye ana de ne ye beye ida sa asofo mpanifo ne de no mo beye because ye wo asori bi wo wa wo kwa na wo san e de no me sama wo beye de no wo sa asori we papa ana nya papa mini aba twawa no enama mpadimfo no sebi aburu minsuro na meka bebere nya papa dodo na enama mpadimfo no ni leaders of the country no bebere nya papa because of publicity ni vote no mo so mo peniti no omo de omo powers akwa asofo na nya papa na edomatimi akwakogu omo na ase no omo de butumi akomo omo eti da wo sa asofo no kura nya asem a otumi ma wo ho kire wa ma wo twitwa ho kura na edi believe me eti na Ghana na ba bi gina nkontom Ghana ha yeti on ye gina kontompo twono no ano iti se wo a obeye wadwen se wo de no kure na ntino yebu jimifo opa ye wadwen se edipe popo di penti obeye police ni na ka wo de abo atimamufo no ura police adwumamu se ya na ye ka se ko gina kwa ho na wo kwa ho na se oba enti aye na de na de ba wo ka se hwi no wajimi ana jama unim ne ko ho mpanifo no behu se unye serious ye beto to wura mu baabi anase ye de obekwa kwhye baabi foforo soja ni a ye se onko na enipa a ye galamse ese nsuo no omko na nka nsu se ye ne enja na omunya galamse ne papam soja ni bekwa kwajisika na ono mu protect omo teacher ni a ye se won kyere nkora de mu good lessons no na teacher ni akwara 17 16 years ani mu nua ye eda kyere ne nna obi on kyere akwara ne book mu ade na o kyere ne nna kyere ne says ntakwara ni wie school no and na obi the form say kwa pay immigration ni ade nipa na ho ne se se wona wa dansa na wa fawo e gwa abra nipa no obi ho no ma ne maame etiti ni mo wurem ne last month wa turn ntoma ana wode ama ne bana ko school because onim se ukuta setting kwa aban adwuma benya bia ye be ne minister mpanifo bi ne nkora na de da na ya fa o madwuma ana de okuta set na ye de trunk mu ntoma ana hye no ono mom da fiti efie ono no ohia beto ohia so because of minister bi a carelessness nti
because of abrobi ekosunti and the nipa bebe cast nya said kunkum nipa because of ekwan bi a yenya na emperifo na bosika ni mu abenti edi na Ghana ha no efiri asofo ne so politicians ne so azan eti se ya beto aba na masofo ne sori se Nyankopon se we na eti nya atrofo na ya ba na Nyankopon na se atrofo ba ko bi mra na Nyankopon tan se atrofo ba ko na it is a true funny basana Nyankopon kasa wo politics ho God will never speak about them never identity sub president biba yaba beto aba na mi hu se ba Dr. Mahmoud Bawumia mi hu se na onam no boko ni sa nkronkro okwa busumfie bi na wabu nkotodwe ne omu hwane ade it is say sorry them and I still stand to be corrected they are sorry. Yeah. Okwa sorry. Osa kosa akonfo bia honom no. Yeah be the mani hu bi. Mahama nso. You get it. Enti like me ni obi afa me about to cry. You are not backing anybody. No. Be me kire how leaders na mo asofo mo ba so ba bi omudo mu nkoto dwetimi kotokoto. Mahmoud Bawumia ne John Domani Mahama ebi omo ankasa de omo nse da nkwa abosunsuo but ministers na ana ene nkrofo bi asesa nkrofo e ba pa omo benya ensuo bi anwo omo ho no sa nkrofo no twetwa nwansie na ntwe wani no so wo etire ema omo eti hwe hawa nkrofo no munyina suo free mo hye nkom se Ewurade si we na eba Ewurade wudum se obi se Bawumia ene Canada Agyapong de no asofu bi se nkom se Bawumia ne beba ampa Bawumia bai sa asofu no mu bebrebe na nya Ewurade na kasa kire omo do Bawumia na ankasa ama mo ye nkom se no nti Bawumia wene ye no fa na afa mo omo fa na afa try luck omo try luck na etomu ma omo eti omo nso omo shell this side omo de just nyame expose omo ankasa yie e ma yin eti efiri ho no no senka wo ko sansafu bi sa hunu se wudi otrofo achi wo twa wiase nyina ntro wonu se senka obi ye bibi se ya nanka Ghana mra wo ho kwase edi no yeah as it be punishing as them mra bi wo ho yeah emra wo ho ye friend say what deceive public eno na shatawale ye bi no so for ne sia ne komje shata ba be wu a shata share da ye te se de ye kuno no on se Ghana mra ko eti samra no wo min tiase de ntia samra na nkofa asofo no politicians na hu se sankofo ni kura dom to mo do mo powers akwa koma wo mo e na me ka se Ghana no ye sinkontompo so it is also be kan kura ye hu se wagimi ye hu se wani ntie sanity eti ye do kotumbo anka panyi bi wo ho kwan se ode ne ntia afem se ye nya wa wo kan kura no be pa ye konim fiu sana ya be sorry so no eni die mo ene manfa me ya ma nka ye wa ibi wo ha opeke a na ebisa wo ade a waye a wa regret pa wo abrabom ade na waye a wa regret pa wo abrabom a wunya ya ka de we die nka manye se me samba asase so a ka de we die aye bibiri okay men kan say se me kwa kwahihya asofu bi na ase no bi hu ni ntama nkama anye because we started ministry na me powerful pa we started say me kwahihya asofu bi na se be ya menya support dia komene mu no omo na o time bi ni nyoma bi no ebe ma akukoduru affairs na me start fresh bi sha no na mu yedu chen ne be asofu bi na hye ne ade no nti ijama enne de ma cancel sa ade se me kwase so omo bre wase ana omo pejao me kwase asofu bi na se e bi a me boa na ministry ne ade na obeboa no nka ekọ ufiri wakoma mu na eye nti o de preaching hya wo nsa u preach well efiri wakoma mu be se ye pon a na members ne de compare wo ya de kora chen papa wo nsi mood na ma papa na you offended nti preaching ni mfa nche ne sabi nti ye de prayers hya me nsa se bi a me na meli bi o mu prayers a yima kuma mu nso ye wie no se ne de prayers ne ye anije na ya de nso compare se o ya de Ghana kra nti ema emwa na ketwa se yedi pusi me kono omo hu ni se me ya hantan be na me ma no kasa bia ni na me kan kire be na me bo me hu modern se wo di bibia se se ma me nye ni ye na ma wani because opon bibia na wo asafu mu a ten munyam ne koma o be sa de no ma na omo hu me se ye jai me bia me ye kese ase mo ana se bia
be na sa mentality ni mitrim de na wo mitrim ni se me ye me ho aye ne akase papa you atete wakra ni yi be na omu beyond it no mu hu ni sa enti ma regret sa ni ma ne bebre pa se me kwa obi na ase de ensi bi yeah serious but asam na o kan no na me fi se wo ye obi a wo ya hanta ba me hu wo no obro ho asepa nipa wonni hu obi a I am show video. Me dem me follow pa. Me show video. Boy about like that time. Boy I say una mo rem near there. Sure. But I am one number for far. Okay. Other year me the show. I see. Me I am show but enemy who no. Me who be different e wo mu. Me who ni say e nyame nam. Me oni nyame ne nam. O tie nyame ne. And to me no make I say you go far. Obekwetre. Amen. Yeah, obekwetre pa because aya ye nyina na yetete wo sha aya hantan ba me hu hantan bia woni ma. Ade aya na ewu ni say there are some things I don't joke with it. Ade bi on ma me friend dia go. On say obi say ma sofo nsem how na me flow. Yeah. Ebanya me dwuma ho a me ya kopim se mewu. Oni say me koda prison me ba yi. Dr. Magashi, mama a passport in an in Canada. Baby, home paya, rather seeming why until we catch and seven. Oh, 18 Yamijumano. Or I feel how my friend Yamijumano. Giddy pa, and she said, Yamijumano be yes, say no, and will be here now, and you Radino. I feel nothing. I said, say, mammy or hinini, share plantain chips. Do one use to rubber the chia more pretend to say yam pounds, mooning say yampa. Now we'll shep up mammy can acquire and never more chines running about say, where your boni. It's a full kwaso ye boni and na wonim say kutu keka ye di me so mo de meba mo so later akutu aye di keka wonim say boss ye she akutu aye di o ebi se ne yellow me say last me to akutu na me say me nsa wunyi me mo ka na say unsa wo pop no me wie ya me nsa wunyi na ye yellow me say mo say na akutu nti de yellow de e de na me nsa wo be ye yellow me dru baby I think say ne dead me sound to akutu a what since na bi san madam akutuna de na moya na why yellow so say ya de binimo de adro na ehye and am say adro na ehye say o so am de ya na say why yellow na aye fe and am say wo ye fun pa o so madam na say na and am say munyina mo ye fun munyina mo ye witini akoso nyina munim chaga na ye ya ne aku ye ho boss chemicals it's very bad and ne kwadu obi koto mango ne ade ne de kabab ne ne ma ne de ahye wo fi samo ye edi mo so enya no na be mo aye ye enya ma akoso na enya nyan enya nyan yo ankai na ye hye me se me nim se sa ankai ye me se me di wie ya ni so bi se na mo penso a me a one day meto bia me se ankai edi traffic mu dodo na ya hye wo be mia be bi obo so mo nso hu nyina na aye yellow aye de ya ade aye na wo mu ni se ebi mo nsoso efiri omakuma mu se ye business ne ye nyakakra bi ebenya bia ebi mo eye ne kama genuinely but ebi no nsoso no de sika pa ni bere bi aye bayira ye chi kura se bia buru obi ono ma ompa si chire ni ade obi ko ni but sugar nyina egu bayira no wachi but ebi nso ye ne krojin o ewade nsira mo ye ne krojin no misra o se wo ye ne kwan foforo so obi ono kra o ye allergic to sanu man hospital ye tuatua ne bibi be wo de koframa wo pre ni paniti yesram yenka se mu nyina be mo amuyesa no aya mo hweye medo ade na wo de be kai echi aye sorry erade nyankopon hira obi a okọ asore aya hweye hwasafo kura betu na mo be okọ wo de aya boasafo ne so mpa ya nsa na nya tenkan papa bi ansa na wetu na mo akọ endi nipa ahodo obi echi emfa wuti nko wura bibi mo otene bi obeni wo asoma weta kan se obi a wajai boni nyina ye ene obi a owo asori bi mo bia leader no enye urade na afre no wo sa leader na ase a wo chese hellfire ni straight o kra ni nkwande o sister ade ya na wo mu ni se ogo otrofo di fo bi na ase na wajai wi ase nyina boni a leader no honhom na wo use no eno ase na wo hye itaya hwe yi wo nipa a wo de wo honhom wo kra akose na ase ho enye sa wo kra be kwa akose obi e wo ni Kristo honhom na at the end no you forever regret it
obenu hu ye kese bet onu hu ana nye yeah eti hwe ye ba bia betu anoma akosa wo kwakoso awurade o spiritual person deep force wo se wonkom we ye bisa wo se ni dwumade no hu Kristo wom hu no nkwa wom a to anoma ba hu nkwa hwe wo eye me number na 055 7780953 05577800953 Reverend Abronoma enemy D. God bless you. Reverend Abronoma and any no echiche enkomo no medo for Nyankopon shall say many so said bia the party be a bapamoji fell so and your first time now subscribe to your channel na but money answer subscribe and like and share now the comment aka ho e dia maye ya ka cho say we e dwumadi ayede aba baby biara wo pese me interview nsem bi ekoso media no so na opese won so mekere wadwan ane akonya e wo so the bread so someone so be free your number no go screen so until out to me free e was 0244215652 free na baby biara wo ye no emedi nkomo o ton ade na opese ye mo hu da roma wa your number no free ne no endidwa na wo say at the party bi oni edidwa on regret kra ye bebo wa de no hu da roma mo wo say yes ateni Agyapong Nyankopon sure ene Joshua ene gina fidie na chi a wo chinchima wo hweme echia boss be biara wo Nyankopon nsure eye at the party the workers for nyina ya mi nsure mo na nya mo kase ebrepam ye besan ehia edin no e de shodi makram Abusafa amaka Obajiki Travel Hotel Sabodu Germany global flight from Ghana China Dubai explore the world with us run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they are for plane. You go to international airport. You better make go airport to your destination. And one person go holidays. So you be able to project to me. Be able to make some project to you. So you better remember Divine Space. You better remember GQ Luxus Hills Hotel. We make travel also stress free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.